And she has so much Bejani, Dr. Stephen Amoa, say, and nay, Manyoko MPP, no, one franca 2024, Mono, say, were Jai Moa Keke, and our Kotai Ura Kennedy, Japan, Echi, and ye say, minimum be, and obi a metan funti, and emom part ni ye and Kanko, and home and all Genesis, and one will be anwa, almost say she a sepatima. Dr. Stephen Amoa NPP Amanyoko no panyini baako no ye mrahye bedwani a wogina muema wona e won hyaye so ne nsem bia wode atodwa ene se Dr. Bawumia ya fimpini waduonu wonan otu franka edema NPP Amanyoko no enya da wani baako wadi ahye ne nsem na so gina ya wasie se wode na chitaye makanadi Japan no gina ye bia hu ne se ebeboa pa yi ni ne ho bie man chese ma abanden no de atia ne se bibia wo hwe Ecclesiastes o se bibia wone mre emre ewo mu mede baako atumienu ho bonkum atunifa ho enye de menko a mepese menko a na mepa ebi aka men sesamadwe memitu asisi yi se ma anya niam bia emfata de oba be ye MPP president bia mesrama mo nsesama no mese se ma anya niam bia emfata ana mankasa mo obi twan a enka do be president bia no kan wo chance of say bi kura ko be minister na meboa se se mi senior ba men hwe de menko amenya ebi aka menko ami vote ebi aka men sesamadwe but MPP chance of winning 2028 titiu ana amma sesamadwe so hono mo a wasanso de to hena ponse ama ne bonni anim se o ma ba huso obi abegina o kasa de meka se kuturo obi din kwa o so obi wati bi da anybody 63 no ni week na mo ebi to computers bere masa me ha wo menka se na even now wo ma to aba no wo ye MP ntimi influence wo ena se nka me constituency ka Kennedy benya 100 come constituency they love me need intro ko he adwuma ma ya ma constituency but obi ho am secretary when anim ye bi abo mi jikro no beko but we DMD a form for no enframa na ebo no enye dede wo ma kro mu MPs ni kra ni this is a trend I want Kennedy win ya bi enye 360